Predator Predator Shannon Tweedy numukobwa. Martin Cove yagukiniye National 2 nabimena gusa. Trevor Gorady yagukiniye agafilme kitwa Men of War Chris Douglas. Mike White akarimo cyane Billy Bronx. Iyo filime imeze itekereza nawe wo kumbaza ubitekerezo yagukiniye mu dufilme twa Billy Dragon mugwaneza nakwiyamye imeze ite kibazo nawe. Making good time, the weather's cooperating. Assault on Devil's Island. Imitima yabo umuntu agira gutya ngo kariya gakobwa ni keza muri televiziyo nta mugabo kagira mujye muza mbacisha inyuma dore imitima yabo harimo na za diyama. Ari imitima yabo wowe ufite umutima wawe ndavuga roho yawe nyuma ya televiziyo wacayo nagira twabambura ugaciro kajya gukora kuri twa diyama hariya. Swaz Bonan Baka Production. Terry Hulk Hogan. Kera yazwi kuri Hulk Hogan ni rya Terry baryongeyeho. Yahoze ari umugabo ukina wrestling. Nakubwira amafilme menshi cyane yagukiniye. Harimo yitwa Loki igice cya mbere, Loki Balboa 1. Ikindi kandi wamwibuka yigeze kuba World Heavyweight Champion muri wrestling. Bya bindi bavuga ngo ni kata. Terry amazina nyakuri Hulk Hogan. Nyitozo wabaye umusirikare rimwe. Once a soldier. Assault on Devil's Island. Ukwata kwa kwikirwa cya Sekibi. Kumeneshwa kwikirwa cya Sekibi. Commander Girinoki. Meranje byose amafera bitema bategereje inyumbati nako ntuzi cyuma narivugishijwe meranje vangi Commander atumotaro bitina byo nana kimwe ndashiramo Terry Hulk Hogan. Bagabo bakuze cyo bundi habitsa byarabaga ngo ya niriye banga ukoresheje kugira ngo ukore cyane n'umutima mwiza. Operation Longhorn barakwereka muri Operation Longhorn operation bayise Longhorn ni hembe kali weathers mwibuka mugafilme kitwa Predator Shannon Tweedy n'umukobwa nawe yagarutse Shannon Tweedy abo nabimena ku Martin Cove yagukiniye National 2 harimo abakinnyi b'imena gusa bakinnye amafilme akomeye Trevor Gorady mwibuke muri Men of War Chris Douglas nawe yakagarutsemo n'abakinnyi b'imena Mike White Billy Blanks mukarage n'abakinnyi bawe gusa nawe nukumva amazina ukavuga uti filime byanze bikunze dore weathers Billy Dragon mwonami mugwaneza bita byanyu. Sweeter than honeysuckle, sir. Making good time, the weather's cooperating. Bamwe baryamye turi mu bihe byiza turimo turatekereza ibihe byiza tugiye gufata. Nice and flat for us. Try to get some sleep while you still can. You ought to listen to the man, little brother. Mugerageza kuryama bashobora mugihe mukiri hano mundi mushaka mwumvire umugabo basore yasamye cyane mwaka. Real proud of you. Sound just like her. Mugabo yari yijyaniye abarara gusa kandi birazirana ntihongere kunkoma mwana. Ntihongere kunkoma nakwereka kabaro Yesu yagize ajya kubambwa. Akaye ndege. Sorry, mate. Battlefield reflexes. Gana witonde. Tight, aren't you, Fraser? Tut nukongere kununga imbundi wona afandi. Wapi warongoyeho ndikanze njyaho n'umwanzi. Yakangutse wibeshye ukore kuri afande tukwereka imibaga y'ibyuma ivayo. Bagabo bari hano. Byose barabikinira ariko mwandi sasiri bari cyuke icyuma zibakubwiye ko gikata gikonje. Mwandi biruta no kwazajya ubukangutse nayo jya ukanguka gatsinda. Bose n'afande no murarayo n'amatensi. Baba bikinisha. Ndamutse nakurasha uzamenye ko ebana ari ukwibeshya tu. No kwibeshya tu. Nta numwe musema cyanye nibirarajyanye nabyo ni muri Operation Longhorn.
operation ihembe rirerire. Lima, man. No, thank you. That's always been your problem. That's always been my problem. Nta kibazo na kimwe mfite, ikibazo cyane nuko umuntu wije niryamye. I got loads of traditions. Yeah. Carl Weathers, amazina y'nyakuri. Name your dad. Mwibuke muri Predator mukata amaboko ebyiri. Mwibuke muri Rocky na Barahakina na Rocky. Muri Rocky kabiri gatatu ndetse na kanuza na kane apa. Yeah, look, Mike. Umva Mike. Give me a break, will you, Mike? Makaruko siko. Reka niruhukire. Did you party last night? Ijoro ryakeye se waraye. Cyane. Uko barimo kugenda bose batemata mu basore bari bamuhagenda yoboye. Asanga mu by'ukuri bose bariteguye kugera icyangombwa no kuruhuka buri wese kandi akaruhuka muri aya masaha kuko mukanya gato barabagezeyo ni operation Longhorn. Your usual cheerful, charming, smiling self tonight, so what up? Ndakereka muri timing yacu gupima ibipimo byacu ntabwo uri bigaye na gatoya. Icyangombwa no kweba niba tugeze igihe mu gihe ndetse tugakora ibisabwa mu bihe. More on dreams and reconnaissance. Naho ubundi ushobora kwinjira umuntu mu ndoto ugasanga ntabwo bigenze sawa. Biraganira kandi nta n'umudasuzugura. Rara gusa. Less than pygmy dreams. Reka abantu barota ibiroto. Reka abantu barota inzozi. Arongera kubita ubusingizi. Abafande n'abahara kubita ubusingizi. Bw'abakerende gikibajyana. Aho bateye. N'ahantu hari nanone. Ahantu hakorerwaga ibiyobyabwenge ndetse bakabitegura neza cyane aho bategurira kokayinoma. Dore kokayine. Irera kandi ngira shushe rero. Baripimye neza. Rero ambere. $5 million. Miliyoni 5 madolari. You'll find no higher quality or better value. Yure mubonye ko ari urumagi rwego rwo hejuru rwakataraboneka. Rufite n'agaciro gakomeye. I will need it guaranteed. Ndagwa garanti. Hindi kubwawe. Money back. Ndabyemeye. If your shipment is seized, our diamonds are returned. The shipment will not be seized. Oba ibikoresho byawe se nibiramuka bifashwe. Ibikoresho ntago byafatwa. Sasa hano wayoberwa umugabo ninde umugore ninde bose baravuga amajwi ya kigore. My goodwill. Kubwo ibyifuzo byanjye byiza. Guarantee 25%. Ndagwa garanti ya 25 kwijana. Kuko nta rumugiro ujya bafatwa n'umudamu urujyanye. This is such a distasteful place to negotiate. Aha ni n'ahantu habi cyane umuntu atapfa kumvikana n'undi. None tujya kumvikana ahandi hantu. Bajya kumvikana ahandi hantu. 20%, that's as high as I can go. You can get it up further. 25 kwijana ugacaho nkacaho. Uraza kubibona. Ngo bana kuba nariko ibindi bire barasunitse ndwanya amayarwo rujyanwa n'umuyaga. Gusa ku bugome rwafashe hasi hejuru. Barwita Bill Drago. Yeah, to drop it down. What do you think of 60%? Uratekereza iki 60 kwijana gitangiye gupandisha nawe ubona impamvu zituma umuntu apandisha. Arakanura umugi. Kiragira umukobwa gitwaze rugomba kurira muri Amerika. Kombe arabaje mu ndege mu kanya nta kintu kibasanye no kureba ko baruhagarikira hakuno ino. Utari rwajya kwangiza abanyamerika. I can't breathe. Nabona humeka. Amena 70 kwijana. 90%. 90 kwijana kirimo kirimara mu bukungu. Kiratanga 90 kwijana kirasigara ni 10 kwijana. Nemera n'iki cyacu. Nemera n'iki cyacu. Ndakongeraho na 5. Fata 95. Yeah, data wijana kwijana ukungura bujyanye bwose. Cyatwawe. Arabaje operation Longhorn. Umugabo nubwo ari kumwe n'umudamu ararinzwa gusaba murinze. Sinzi ko bari burenga. Zijyamo. Chemba bazanye torirwe. Ibi ni bimwe byakumuriro. Nko mu mbabura. Bari byuma bakunkweto. Bose nabara kandi buri umwe yambara ibye. N'abakomanda ariko buri umwe yambara ibye kereka bagiye gusohoka mu ndege kibahuzana umutaka. Mwana bazi torema agakarita ndakubwira. Yeah, lover. Yaba data we yakurukundo kabisa. Guaranteed action, brother. Ndagwa garanti ko pfira aho tugiye uragapfa wenyine. Be rich. Reka mwana nanjye manda ndeba amahirwe yanjye. Bose bari ku makarita ni ku rusimbi. What does that mean? Ibyo bisobanura iki? You're crazy for believing that crap. It's us. Waba uri umuswa wizeye uwo mwanda. Ninde unukiye umwanda we mufunga imidomo. Ushobora kuva ngo mukubitana ibipfunsi. Ntabwo umunsi ko kurwana bituma bitari untonganya mwirwana rero. Tekereza umuntu kukurinda kurwana ngo bitaza kuva utongana ngo gutongana bibe kuruca kurwana. Mwirwana bitaza gutuma mutongana. Bakatsindwa.
That one's for my enemies. Ibyo ni iby'abanzi bacu ntabwo ari ibyanjye. Ngo n'urupfu yuwe yizerera amakarita ya euro byose arongera runda mu ikofi. Hey, party time! Mwana tugende ninde utari woroje nagezeyo man ndiyo uri yese mu kuzimu. Kamugina ikintu kibi cyane n'umva umuntu ayenebereye yishwe. Ukamubaza hari twakubwira ko ari mu kuzimu. Nimeza bitatse mwana yarapfuye. Indese bobu. Bobe Mariri. Operation wrong horn. Barakorera muri operation n'urugo bose nibiye bava yari umurundo. Bose nibirara. Ugusigarwa no kugera hasi buriya gishobora no kwanga gufungura umukandara kamogi. Mwitondere urumogi. Urumogi. Baraka. Turamubaza hasi mwana. Kugira ngo unagutanga nabwo afungura vuba nuzuze n'umufungure ko bimitaka. Kufungura ugeze hasi no kwidumbura ukadumbura udumbuyeho. Bas. Bakavuye muri ikipe. Bose na numwe wagaya. Ibinyamugi biba byipima ibyuma, byipima imbunda. Bishobora no kumuraza kare umva ko ririjyana mwana reka nkoye ko rijyana mu mazi. Operation wrong horn. Bari baje kukirwa. Kirwa bimeze bite? Kirarinzwe. Hamwe twarebaga mu Rwaneza. Ni muri Mexico. Kukarwa kamwe ko muri Mexico. Akarwa ko muri Mexico niko karwa basaga nabo barutemberezaho. Bararugurisha mu kanya mubonye ibikarito n'ibikarito. Umugabo abwira igikobwa ngo kiraza kumutwaza ajya 25%. Dusese kare muri Amerika kumbe ari abanyamerika baje. Commandos on duty. Once a soldier is a commando. Wabaye umusirikare rimwe ahora ari we. Airport is 2 clicks overland, passing into half mile offshore. Okwataka kukirwa kwa Chase kibi. Operation wrong hand. Blow yourself up. Assault on Devil's Island. Komeza tugire icyo mpfa n'amafaranga. Arabari kufite. Bigabye. Kumanywa hashushu gafata isasu byakumuriro nabyo birakatsendwa kwabyo. Commandos on duty. Mwana mwango ya mukiruhuko. Mazara se cyo kiruhuko cyane rwa Peter yarwaye mugongo. Nako Robert. Take a look, mate. Baraka. Abapakira bapakiye. Pakira umugi rwa boss mwana. Boss uramutse yabuzeho nibure na rimwe mwabi. Boss yaguze amabure. Simoni ntabwo muri hano kati no kwiba birimo dore umurara banda najereka ingofero ikini hano bazengurutse akazu k'umugabo barinzi bose barababona bose ntabwo baramubona igikoresho ku modoka bazita ruhombo ziri hani izindi zifite udusafuriya hasi bita za gasafuriya hari na bya bindi biturika cyane bya karabure 12 karabure 14 binoculars zirareba boss bana mubanze murebe gurumonje rwose rwuzuye bafite icyo bita sauti wajya no mugore yirijwe mwenye sauti yake. Tell you, mate, he's like clockwork. Every morning he comes out at dawn to read all the financial pages he can get his bloody little hands on. Kiriya kigabura igitondo kigomba gusoma ikinyamakuru kikarebaho ubukungu bugeze ndetse kigashakisha kirarinzwe. Kirari kandi kirindwa n'abasirikare. Muri uniform komeza sha. Bose japanza amasogisi. Iyi nama nabitaneze. Ntabwo bindimi kigabo kiriyo gifite
Maybe he went to take a whiz. ari kigiye gufata kabushye twerekereyo dore imisego imodoka barazisegura imodoka barazisegura mukanyiraza kweguka tu basaguye lisansi ujya kuba ubundi butumwa mwa musego bawusize hafi y'amagunguru ya lisansi kimodoka cya lisansi bazengurutse urugo rw'umugabo nubwo arinzwe n'abasirikare bazanye abakomando I can take him out. namupima No, I've got him. Never jams. n'aka ntabwo kajya kajyaminga never jams jamu ni kwa kundi ujya kurasa urusasu rukanga gusohoka kubera umugezi cyangwa ko idahanaguye baratambuka abagabo barakuze bakorera abantu ugenda ugareba witorya ukajya ubona akana umutwe ari kukwereka ko ari umugabo mukuru kubera ubwanwa bwaje abagabo bakoze bakura bakoze batirondereza. Supposed to be tons of cocaine here. Old man Roach Still's got it better than this. we akaba yari za toni za cocaine hano ko nazo tubona rero mukomeze mushakishe turazibona babwiye ko baje kureba urumogi operation yitwa Longhorn yiswe Longhorn araka menovu abagabo b'intambara tell Hulk Hogan niwe buyu iki cyuriye kibuka mu gafilme kitwa menovu Doesn't have to be. Give me those glasses. bakwere hano naje ku mwana ndebe babanze kwica byinshi cyane nareba kagiye Who the hell is that? kiriya se kandi cyane Target folder? Well, one thing's for sure. harimo n'igikobwa There ain't any concealed weapons. Well, depends on what you call weapons. hashobora kuba nawe tugomba kumushyiramo tukamushyiramo ibikoresho biterwa n'ibikoresho uvuga umukobwa afite ukuguru my friend harimo ikintu cy'ikinyama ku kuguru kwe kibera inyuma geraho ikintu cy'ikinyama wajyaho ni urwanga n'akana rw'inka rebana baraka kobwa Shannon Tweedy amazina y'nyakuri Here, with Galindo? kirinjiye ninjiye mu nzu y'umugabo abaje gushaka urumogi bamaze kwinjira umugabo mu nzu neza katurori aho duhura niwe munyamwaka uto boss Navy SEAL. abakomando bo mu mazi Dependable as clockwork. biterwa n'igihe hasi mugenzi we yaramugambaniye igihe mukoreye I've earned your money, Captain Frank. Captain Frank ubu utsindiye amafaranga yawe Now, mwatake ntabwo baramenya ko wari ubayoboye ikigabo kimugambaniye bari kumwe bagiye gufata umugabo mu nyubako ye kugira aho bakekaga ko bagiye gutera urumogi there's no cocaine here. nta cocaine iri hano musaka bagabo bari mu musego bagabo badutegereje bari baduhaye amazimano bagabo dore icyo babakirije ndetse n'ibisasu ari gatatu bagambaniwe kari There goes the hangar, right on time. Way to go, Roy. There go the guards. It's just the gardener left. Come on. abarinzi batangiye gutera natwe dushaka icyo dukora hakiri kare arakabasi babiri bari hafi aho ngaho kuri rwa rugo bavuye nibo bari bihishe kumbe ibigabo bisa naho byari byarumenye kare birapfupfunukaho batabikekaga yari ambush toroshye yari ambush babariye ambush bawundi w'amakarita watomboye urupfu rwamusanze rugikubita yari ambush ubwo batabikekaga moto
barasana n'umuriro gusa batwika bacanira tugende bake basigaye turika bari bateze ni imisego nabo baseguye basigaye bake basigaye katroli bake basigaye dore gasafuriya dore ndi gasafuriya barazibazaniye zifite udusafuriya dore agasafuriya agasafuriya muhanda w'abatiye bakumwako duciye busanza mwa duciye busanza driver baramuha shoferi baramuha fire kuno hari wafashwe baramufite kuginga n'amabuwa yacu shahu abakiri bazima hakurya bamwegereza abagenzi be bakiri bazima kumbe cya gikobwa cyogaga. How long did you think that I was going to let you keep taking bites out of me? Niryari mwatekereje ko muzakomeza munyataka ngo biraborohe. Pounded my plane. You destroyed my labs. Mwangije aho nakoreraga come into my own country, into my own home. muza niwanje mu gihugu cyanjye niwanje mu rugo. Save your bloody contempt, mate. Mr. Galindo here has billions. You really expect me to retire on a UN observer? Yakwa Galindo afite za miliyoni ugakeka ko nakorana namwe mwebwe bose. Your mission is a political fiasco. Mise yanyu yari ya politiki. 2 million. Miliyoni ebyiri. Cash and diamonds. Those are my diamonds. Cash na diamond nukore kuri diamond zanjye. We. Don't interfere. Webyinjiramo. I'm going to cut your head off and send it back to them stuffed. Ngiye kugukata umutwe ngohereze abagutumye hanyuma. Kobwa cyara mutabaye. Niba cyise n'ibyo utambaza nambara roto. Nambara. Mugabo kubyumara bose dukobwa baraka fighters. Imbaraga mfite zica amapingu. Bas. Tak. Naratsanye umukobwa aramuzi ni tak. Tak bisobanura imbata. Baraka. Kuko cyatabaye kabata. Barasiranye. Fire. Roto. Get out of here. Tujana kagabo tuve hano. Arunda baramujyanye. Batakara kumbe ibisore byari bikiri bizima. Cyana nimba muri mbundira sanya n'ibyo kabisa. Moto. Bari mu mashyamba basore dore aruranda n'amashyamba hasi. Zaba komeretse. Dore film nako barakajyanira moto. Ariko murangana igende gatinda. Abantu bako mu rugo. Operation Longhorn. Go back to TJ's body. Gambanyi. Traitor. He's got TJ. You can't leave without him, Mike. Give the TJ. Leave their own. Ntabwo mwagenda mutamufite mwana mubimenye ko nawe muhitana. Nta wagambana kandi ngo abagarukire ndamufite tu. Tujye kumutura.
kizagaruka ntabwo cyamwica nona Hunt you down, Fraker. gira icyo ukora da Hunt you down and rip your heart out. zaguhimbwa zakuvana mu mutima muze sha Get to the Zodiacs, go! ugende sha mugani mumubone yari yapfuye kare DJ yari yapfuye kare ikigabo cyari kasiri umupfu niwe cyari gifashe abagiye bafite uburakari ngo nikimwica bazagikuramo umutima kumbe yipfiriye kare ubuzima ni umukino cyako uzabwitondemo niko umunyabwenge umwe yavuze philosopher. Follow me. Let's move. uko bwitondamo gusa none gukabucengera ubuzima ngo ni amayobera ibiruta no kubucengera ukabumenya ukabwitondamo niba bavuze ntukice n'itegeko ry'Imana ukabimenya ntugasambane ukabimenya. Shut up. He keeps underwater sled. ngo mudomo hanyuma kandi kiruta nuko Enough for all of us. hano hari ubwato bungana iki bwatujyana twese. Lose what you don't need. You're fools! murabaswe mva kagabo you are fools kavuga nabi kandi kumbe hano harimo ibikoresho by'aba frogmen bamwe bagenda bogera mu mazi nibwo bwato umukobwa bwavugaga frogmen vanyeyo kagabo bagomba kukajyaniramo bose boga bagomba gucaho nukoga kandi bajya mbari ya mbari kure ya kure nakagabo bari nako kabitsa abaswa ariko baranze bakeretse ko ari abagabo turakujyana tu bakuruye kumba abatari amafi bayita shaka arakumira bunguri na amafi yamize zakayo muri bibiri bisobanura neza aragenda muruka ku mwaro ni zakayo hari Yohana no bayita za shani za shaka irakumira kwa mungana kose Noah Yona nako Yona Noah nubatse ubwato Yona ifi yaramumize Yona ifi muruka ku mazi amafi ngayo yo barimo shaka kandi kirareba takuru kugo aho gafaren grekura takuru kugo yo turaso kandi twaje dukeye n'ibindi bireberaho shaka araka ikintu cyanze kurekura cyaragiye kimutera icyitwa ry'ingo cyangwa uruteye niba kitazi grenade arwayivanye maze ko yakayizanye comeka mu kanwa kacyo baragisunika cyaturitse umudomo katuritse umunwa komando bavayo gusa umwe muri bo yaramerewe nabi batabawe na submarine y'abakomando barwana Martin Cove uwo ufite za bayirokira Martin Cove wibuka mu kandi gafilime kitwa Return of the Living Dead 3 tabariyasha Martin Cove umwibuka muri mashina ari igice cya kabiri abakomando barabatabaye Martin Cove niwe wari uyoboye operation niwe wicaraga Washington DC Washington District of Columbia akabatumaho ni nawe wari uyoboye operation barimo yitwaga Longhorn barakwereka abasore batashye bavurwa baravurwa ndageze raza barataha bagomba ariko ku emergency komando zakagabo bakazanye abanyamakuru nabo bari bahasesekaye ni ku kibuga cya gisirikare niho baparitse bakimara kuzana kagabo komando zo duty ngabo nabarara kugira n'amashati bari bayikuye umwana twurira ikamyo twe tugende nyuma ya kamyonete kagabo ngaka bakazanye kose nakanye bayo hano sha We are not finished. ntabwo turarangiza Carlos, tell me where the diamonds are and I'll put in a good word for you. birama ntabwo nashakaga ibintu byose biraza kugenda sawa kiramo motoka kahambirwa uravuga n'iki n'abantu ngenda hano n'urutwe rubi te n'ikiburi kumva ishaka niwe yari yafashe mu nda hama niyo bajyaniyemo akagabo Martin Cove hakurya wari yoboye operation bagiye kubasuzuma bururwaye Martin yegera mugenzi we Dark Escort me, sir. He's wild, is that it? That's it.
Take Miss Riley to lockup till I debrief her. Hold it. She's not a prisoner. Oh, good. umukobwa mwe mumufashe mpaka tugira icyo tumupereresaho ntabwo umukobwa ari imbohe niwe adufashije regira asesekara. Who the hell? Look, I was deep undercover with drug enforcement before your cowboys came in and blew a 19-month... Dambiwe kujya ngendaganeka kuneka kwanye gushobora kuzatuma mbigwamo. I don't know. Simbizi. Maybe because I was invisible while in Russia. Maybe the right hand doesn't know what the left's doing. Ari nukubera ko nigeze menyekana nyiri mu Burusiya none muri muranyereza nani ndamutse mpfiriye. 2 of my men are dead. Abasore banje babiri bapfuye. Ndege yari imaze kuzana imirambo y'abasore. Abandi bapfiriye mu rugamba. Kari Weathers Mukaragi yaje yerekeje imirambo. Martin Cove. Mama ngwena tugusuzume ifi yakuriye cyane yaguteye umara bw'amafi. Ushobora kumera amafi wepo inkora ukatsindwe. Nabaganga ashaka ko bamuvura n'umurayi. Ndakubwe n'uwari uyoboye n'umukomando w'umurara abo yarayoboye barabarara igifi cyamuriye. Ushobora kuhasigaye mu bumara nta mafagira umumara mu gatsindwa mu imbeye. Kushaka kumurindira hafi bamurindisha ijisho ndashaka gutaha. You get the clearances. Get whatever you have to. But get us back to recover JJ. Can't Arthur. Dukora ibishoboka tureko twasubira tugatabara TJ. TJ yapfuye. Look, this thing with Fraker blew up in our faces in more ways than imaginable. That's what Thunder wanted. Yeah, but we got him. That's the bottom line. No. Uva ibintu bisa naho byarenze. Retrieving JJ and nailing Fraker. That's the JJ. bottom line. Niwo murongo wa nyuma. Dead on foreign soil. Mpaka nyiri muzima ngomba gusubira kujya kubatora kumbe bavuga ngo agomba kumutora yapfuye kare. That's our business. Iyi business yacu Promise you, Micah. utari nk'amabwiriza. Diplomatic and political support. Politics got us into this. Cyane kujya ku giti cyawe nta bufasha bw'abayobozi. Bastard Fraker with us, so they're drug war. Igiswa cya Franco cyatugambaniye cyari kumwe natwe. You okay? But we cannot make a move on him until the time is right. Ntabwo twapfa gutera Franco wari mugenzi wawe mpaka igihe kigeze. Igihe ni nona. Umbu kwavuga igihe ni nona umukuru waravuga ati oya namabwiriza. Yewe taka. That's an order. Yo ni itegeko. That's an order. Ntabwo upfa guhubuka. Commission. Effective immediately. Ntabwo wajyaho narusha. Niba ari uko bimeze ndaza kwegura byihuse. Where are you going? Wowe uracyakora jyahe? Full report about your operation. Nene raporo y'uburyo wakoragamo. You've already got enough on your plate explaining this mess to my superior. Bana ukuboko mbere yuko nanjye wereka ko byose bishoboka. Ndimo ndababara kandi mbabazwa nari kuba ndi mu mupfu muri aka kanya. Kwera ibyo hano. Uyu nabo nabari barivumba ariko afande. Ako udushaka amahoro cyangwa ni bakamona. If he wasn't hurt, if I thought he was going to make a move now, I'd send troops after him. Menye ko ashaka gutera none anakohereza abasirikare bamuhagarika. One of us. Numwe muri twe. Kandi nawe nizere ko umwe muri twe. The CEO, I took orders. Mabwiriza sara amategeko. Take orders. Mvuze mufata amategeko mufata amategeko. Changed, man. Ibintu birahinduka mugabo. Why don't we talk about that another day? Kuki byo tabivuga undi munsi things change man ibintu birahinduka. Look kandi abihindutse ugomba kujyana n'impinduka iyo udashoboye kuzihindura. Niko bondi baca umugani mu cyongereza when you can't change the system you join the system. Utahindura system yinjiramo. You're gonna have to give him a couple. Umugabo yababaye kubera mugenzi we JJ. Right. Franco yamugambaniye kandi Franco bamusizeyo. If he tries to go after Fraker on his own, I will take every measure possible to stop it. Naramuka ashaka kwiterera Franco ku giti cye nanjye ndafata inshingano zose zishoboka kumuhagarika. Naramuka ateye Franco nanjye ndamufasha ahubwo basi. Arsenal versus Man U. Abakomando bagiye guhangana n'umuyobozi wabo. I am what I am. Umeze ute nduye icyo ndico meze sa uko ngomba. You're going back to San Domenico. I need to go with you. Niba ushaka kujya gutabara JJ turajyana. Niko bimeze. Yours? They're my responsibility. I personally went on the line for them. Nanjye ni inshingano zanjye bagenzi banjye baje ku rugamba. Just leave it alone. Why don't you? My reasons are different. Wose kukigiye kujya impamvu zanjye ziratandukanye. Those diamonds. Bari muri kahama gatoyi. You'll never be able to track them down. If we go together, we may both get what we want. Turamutse tujyanye twembi twabona icyo twashakaga. Niko nkeka turamutse tujyanye. But I just stopped Belinda from chopping your head off. Nta bundi buryo kuko uramutse ugiye wenyine hari igihe n'umutwe wawe wava ntumenye gutabara. Ndakeka twajyanirana. Get in, injira. Injirira. Ntabwo ari uguhita batera umugabo kahama gatoya. Ahubwo no kubanza araka. Yategereje boss
Karirosi yambaye karirosi. Ino shere hano karirosi we. Baragushinja byinshi rero avoka ari hamwe. Baragushinja byinshi. Mundeke mvugane na avoka. Ndavugana na avoka. Turudutsa mama shenye wajanga rwa amibe zimbere nabi. Mubi wakanya. N'uburenganzira bwanjye. Signor Galindo, this is a political misadventure. Nyakuba Galindo ibi ni ibintu. Bireze byo mu rwego rwa politiki. And I've demanded your safe return. Shut up. Funga madam. You listen. Hanya munyumve. Now you contact Fraker. You tell Fraker Gira Franco that if he does not find some way to get me out of here, natabona uburyo ansora hano. see his money. However, Akoresha amafaranga nubwo if he is successful, nibigenda I sawa. will pay him double. Nzakubakabira amafaranga nagombaga kumuha. Ariko nakuvuga kuvugana na Franco nabyo ntabwo byoroshye. After you contact Fraker, then you get word to my head of security Niba utahamagara Franco jya kubashinzwe umutekano wanjye bakuru. that he will hunt down this woman who betrayed me and Ahiga kiriya gikobwa nindamugana zose hano. slow death. Acyica urupfu rworoheje. Mugari anabiri. He should kill her a slow death. The choice is yours. Hanyuma kandi guhitamo ni ukwawe kuko uramutse utabikoze nihangane ibi byarisanye so kubabeshya buntu buraza ubura ukabona akantu karagurutse nuko dufite ibyuma kabuhariwe bihita bihagarika. We may both get what we want. Basi ngaba babiri umukobwa aracyavuga ko bashobora kubona ibyo bashaka bombi. I want to bring this up. Uyu nguyu aramutse ashoboye kubura agatwe akabura umuhamutabara Because uratekereza you're the kind of man who would like me to go with you. nda umugabo nshaka kugira ngo tugibe twanajyanirana. Injirira shoot hama. Hey avoka umugabo arasodoka mu mvuga arasodoka gusa ibikorwa nibwo kwereka ko adasodoka kuri umujya amafunga imidomo mwemwe muduha kanya muduheruka ari mapingu nuko yafungura amibe zimeze nabi urabona kuntu zimanura amata ziraguhurutura ukajya ngo inyanga nyinshi musaga n'uburenganzira bwanjye. Signor Galindo, this is a political misadventure of the most grievous nature. I've already filed diplomatic protests. narangije kare kwandika inzandiko zigaragaza kuri umudiplomate. You listen. Nyumva witonda Now funga you umudomo. contact Fraker. You tell Fraker Hamagara Franco bwire Franco that if he does not find some way to get me out of here, nadashaka kurya nsura hano see his money. However, amafaranga nakazabana ariko nanone if he is successful, nibigenda neza nsohoye I hano pay him double. I pay him double ndamwishyura nkubye kabiri. I really don't want to be a part of anything. Mu by'ukuri ntabwo nshaka kujya You contact Fraker, nuhamagara Franco bikanga my head of security, uhamagara umwe mu bakuru b'umutekano wanjye umubwire that he will hunt ahige down this woman iki kigori betrayed me and cyangambani will die a slow death. akecuru urupfu rworoheje buhoro buhoro. Signor Galindo, Nyakuba Galindo Either her or your wife. ubwo arabuwe mukobwa numubwire ko ari we yita cyangwa utegereze ko umugore wawe apfa nutamubwira. Nyakuba Galindo yego ntabwo amibe zaje ariko ntarya neza n'ibibazo barakwereka ahantu hamwe mu kirwa cy'ahantu hamwe cyangwa ahandi bamwe bagomba kujya gutera Franco babanje kugenda ku giti cyabo barakwereka wa musore Dark Shannon Tudi Dark and Terry Hulk Hogan yazanye na Shannon Tudi abanza gufata akaruhuko gusa Franco baramutekereza ko Franco yabura bagambaniye bagezeyo ibibazo byose bahuye nabyo abagenzi babo bapfuye barakeka ko na jeje ngo akiri muzima ariyo kumbe yapfuye zamani. Boy, I love the Keys. Key Largo was my favorite. byose byatuwe na Franco wagambanye. Viva. Sasa dusize Galindo Nyakubawa wafungiye arimo kuvuga ngo iki gikorwa bagihige bivuye inyuma ngo kandi bagiye urupfu rworoheje gipfe bunyibunyi 89. igikorwa bavuga ni igikumanuka kirakubita nacyo cyakubitaga inkokora tureba nubwo cyaba nta perabeto gifite uzi umuntu w'inkokora arayikujomba ukumirwa. Hari abantu baba bifite inkokora zikomeye baringa ruburi umuntu akayigwamye ukumva ko ari igifera bitakuteye basi kumbe yafite aho yari yiturije iyo bibaye ngombwa ko wajya gutura urimo urava amaraso nanone shaka yagiye mu kubita amenyo bari mu mazi cyaraje gikuramo icarira hano. Hari abagabo bicara gifite umugongo urabyibushye baba Imana yagiye mazirarema hari mu muntu rwose ukabona ufite umugongo wagira ngo acukura imisarani nguyu The wound that's not closing properly.
uruguma ntabwo rurimo kwifunga bikwiye. Irageze. You don't like to depend on anyone for anything, do you? Ntabwo ushaka kubaho kubw'undi muntu cyangwa ku kintu cy'undi muntu siko bimeze. This tattoo, it's Maori, isn't it? Iyi tattoo irakuryohera cyangwa inziza kuri wowe? Circling the scar, is that meaningful or coincidence? Harimo n'agakovu nako wishyizeho cyangwa afite ubusobanuro. Something here that... Oh, sorry. Hari impamvu yatumaga iruguma rutifunga. It's a shark's tooth. Harimo iryinyo rya shaka. Naryo wumvaga wapi? Ntabwo njya numva utuntu twa petit petit nk'utwo ngutwo. Sharks. Iryinyo rya shaka. Always figured it'd be a shark that did me in. Bafite imirebere my friend. Bavuga intare kwipfa ngo ugatinya no kuyegera. None yapfuye Imana ikamufasha ntahumbye mebere. Shaka tinya kumwegera. Terry Hulk Hogan. Ntaryama mu bitanda nk'abandi. Fata ikiraga gateraho imigozi agashyira mu giti hakurya n'ikindi giti hakuno arayicundeba. Mama dada we ngaba nk'uyu rwose. Cyamo. Kobwa igikobwa cyawe n'inyitwa kiragatsindwa n'Uwiteka. Babyamaze kubara amenyo. Ibishigiye bipfa gukurika abakobwa barabireba bakabimenya. Namukuraje. Te n'ibyuma byiza. Ntacyo bisiga inyuma ibikobwa birakura. Inyarwara nasomye ibitaho. Rwarize n'urunyamasomo. Kabuzuziye hano ibyo nabyo akabitera imibare. Banza kuzenguruka urugo rw'umuntu akareba uko yagaze neza rero. Dore dusura hari bene biturye. Uzi umugabo. On behalf of the City of Miami and Millennium Cruise Lines, Mumurwa Miami kubw'abayobozi b'umurwa Miami trophy. Barakwereka utwana twari twatsinze mu gutwara ubwato. Muri marato bwagiye kure. This is great, really. Barimo babuhemba imana ubukobwa burarinzwe. Everyone's been so nice that it just makes us want to compete even harder. Ibi biratunejeje kubera ko turacyari umwe kandi biratuma dukomeza nanone gushyira mu mwete mu marushanwa tujyamo. Ubukobwa muri Miami bwari bwatsinze. No mukuru wabwo ngo uyu hakono mwibuka mu filime kitwa Passenger 57 umugenzo 57. Millennium Cruise Lines, the mayor here for his gracious... Barashimira na mayor abahaye igikombe bari bamaze gutsindira igikombe gikomeye cyane bamashara kunga babakorana n'umunsi mukuru n'abana bakoreye umunsi mukuru bakoreye umunsi mukuru ni kubera ibirori bari bagize cruising baratsinda. Hi, I'm Tina Hughes from Millennium Cruise Line. Congratulations! Felicitations. Trip to Bahamas. Little bonus while we lay over. Murabambere kandi turifuza ko muzajya mukomeza mugaserukira uyu mujyi wacu mukamamambere rwose nta muntu n'umwe n'ababwiriza ukuri. Abana kumbe batsinze abanyamakuru barabafashe n'abana batoya ngabo bavuye mu marushanwa bagiye no kurira indege buri mwana iragenda imuparika wabo mu rugo muramenye mujye mwubaka ibyo bibuga by'indege mu nyumbani wanyu. Ntumenya kana kawe ejo kazatsinda indege kazi kagaparika nyumbani. Yewe. Mwishire mwizana ibintu byose bimeze sawa. Ubwa mbere mwe bwari bwuriye muri aluminium bwajyaga bwumva indege gusa ngo n'amabati ya aluminium. Baba data we Uwiteka gira amaboko koko. Bamwe ntabwo babyizeraga. Indege iratangira. Unyipunyi ni zimwe zigwa no ku mazi igwa ku kibuga bayigeneye yose igwa no ku mazi munsi zibaseye nk'ubwato. Iyo ubwo indege yagasimbutse. Bamwe bari batwawe n'indege. Kose kabama kujya mu majaruguru rero kumanuka mu majepfo amakensi kumbe cyagize ubwoba yewe babari Bahamas to the east.
We're headed south. twagombaga kujya mu burasirazuba none turimo turaja mu majepfo. We are hitting south. South. Baritonde ni minota barashaka no kutuzengurutsa tutware. Nyakubaho mutuzi. Yego komanda reka nyo kongana pilot. Umutoza. Ara ushaka kujya cyangwa usubira inyuma. Ara aka Franco. Yabashimusi. Sibosi yamutomyeho. Mutuze mwicare. Sasu. Mutoza niwe babanje guha. When you're ordered to do something, I suggest you do it immediately. Haragerageza kwigira ndayigira umunyabwenge nabandi murabiboneraho. Isasu riva muri shuke niyo mwonyatsa namaraso. Mutuze mwabyana mwe. Nange ndaninye mbunda kumba iki kivuga ko gitinye mbunda gifatanyije n'uri. Mufunge imidomo mwicare. Now, if all you little boys and girls behave yourselves, you'll probably get... Mwifate neza not until we reach our destiny. Mpaka tugeze ku cyicaro cyaho tugiye. Bakobwa bato namwe bahungu bato. Ukora amakosa. Every single one of you. Nakarambo. Every single one of you. Buri umwe ko uri ku giti cye. Kandi yatuze yiturije. Atabanza kubikesha undi. Calm down. Mutuze. Muri aka kanya turabatunze ni mudutunze. Turabeshejeho ni mutubeshejeho kubaho kwanyu murabikesha twebwe. Usa n'ikiburi turamwereka ko nta biburi. Devil's Island. Kirwa cya Sekibi. Barakwereka kuri icyo kirwa cya Devil. Tekereza ko ufite ikirwa cyawe maze ukagenda ikirwa cyose ukagikotera igipangu. Injira y'ushatu udashate nazi. Akarindwa bingana bityo. Akarindwa n'abagabo baze gukubita gusa. Indege iraparika nakubwe nayo idaparika no mazi parika mu munsi iteye nk'ubwato. Devil's Island. Devil ni wa mugabo na n'umfuzi hahandi ufungiye hahandi. Ako ntugatinya niryo wakazanye ibyo bishashe mubona bizamo kugira ngo dupime n'abarwaye amaso twumve bavuga ngo barwaye amaso. Billy Blanks n'umwe mu barinze ku kirwa. Ngira iki kirwa wazagitera ute? Ubonye ari abagabo nka ba Billy Blanks wabatoye nka bayanga. Devil's Island. Tawa mujinga we mwakumva hano ni hatoya muje kugwanyu hagari shaka kuranga kubana muje kugwanyu hagari katerwa. Mr. Lemire in place, sir. Everything all ready to go. Karirosi ugira ngo Karirosi nafite ikirwa. Karirosi afite ikirwa afite abasore barinda ikirwa. Abasore. Billy Blanks. Kubusa busimbagurika mu twabuzanye. Tekinoloji ziri wacu ziruzuye. Ntugatinye. Ntugatinye. Why are you doing this? Kuki muri makuru kwa wino kwanza wewe uravuga mwebwe muguma ngaho kwanza. Guma ngaho. Yenge kwasuri impamvu avuga. In fact, you're the sweetest of them all. Come with me. Wewe ngwino tujyane ndabona nakuze umaze gukora gose urakuze. Urakuze kabisa. Come on, darling. I want to get you in the movies. Devil's Island. Dore ibikoresho bafite. Indege yibeshye pasura hejuru y'ikirere. Down here. Hano hasi mumanuke. Mubuvumo mwese mumanuke. Mubuvumo. Anye ngiye kureba mu mukuru. Baje gufungira abana. Nda hejuru barayisiga hakunda. Uze kugufungira mu mazi. Yonyine usara rutiyoroshe nijoro maze uzambwira akayaga nikagukubitaho kusamira. Uratitira ukajya ngo malaria y'igikatu imwe y'imisara bitandatu yaguteye. Nantwe kugufungira mu mazi. Abantu bakunda koga muri piscine no kumanywa murabizi uragenda ukamarisa imwe muri piscine. Ndakubwira uratitira ukajya ngo ni numa yanyagiwe. Abafungiwe mu mazi. Uzagerageza ushyira ibirenge mu mazi bigukabakabire yose ntuza z'ijoro. Ari ibirenge mu mazi abigihimba cyose kiri mu mazi. Commandos. You're up. Mane yanyura kangutse. Yego komanda ni gute waza wambaye gutyo utari madamu wanje. Hari cyo bitwese. Don't you buy any for your guests? Never had a guest. Ntabwo ujya utakira abashyitsi. I never had a guest. Ntabwo nta munsi n'umwe nigeze ngira umushyitsi. Kigabo kiri hano. Uturutase. Baho nka nyakamwe. Nyakamwe sa n'igiki n'uruyuzi.
cyari cyane cyateza akanyobwa subizaho imyambaro yawe umenirwa se mataba niba abandi batajya nta muntu kijye giterera isari kuri iyi dunia Mungu dore ngiki kigabo kidatera isari yewe Need you something. nabakora nagukore iki cyakaraza akanyobwa mugabo afite ibikoresho mu nzu ye yari yaje urushati yarufunguye inuza zose kumbe ikinango kijya gitera isari nako nanango ntenguniye nta kibazo cyanko kabisa ko najya nkuko iryinyo se nushaka kukanyambike nukanyicuza ndakagusubiza nta note zigenderaho niyo mpamvu atajya atera isari ibikorwa bijyakaranga utunyobwa murumve nanjye nuko nteye Jobundi abyaje kumfata ku ngufu bisanga wapi Yeah. Nubushake n'iby'idunia. Nubushake. You know a lot about warrior culture. Yeah, but I can only imagine the weapons you have in there. Natekereza ibyo wabufite mu Curious you about going back to San Domingo. Finished any more than you do. Ntabwo nanjye njya nshaka ibintu bitajya birangira meze nkawe menya dufitanye icyo duhuriyeho. Uyarenda gutera kugira ngo agenda arebe ko jeje bamvanayo. Gikorwa giravuga ko gishaka kureba irimo indani. Gikunda kubara cyashatse gukura amenyo. Ego koma niwozi turanga. Very impressive. Takana gatangaza. Browning 30 caliber? Zose ni za karabure. All those calibers. Karabure. Kaliba ni karabure. You must have friends in high places. Ugomba kuba ufite aho waziye wapi n'uruganda rungemurira kumbe kigenzi cyo cyaje. What took you so long? Ni cyatumye utinda. Has he been playing I'll show you mine if you show me yours? Nari mfite imipango ndashaka kuyikwere kunyeretse yawe. Roy, we need to talk. Dukeneye kuvugana. Negative. Negative, singa negative na batatu. Back into that Twapu yo turi benshi nkanswe turi batatu. Why'd you come here? To stop you from doing something that I'm going to live to regret. No, we're not going to gukora ibintu byazatuma nicuza. Sinajyayo. Retirement all planned out. I need your help. Look, man, in 30 days, I'm out. A civilian. Yene ufasha bwa umba hashize iminsi 30 nabivuyemo a civilian. Ndi umusivilian. I'm trying to help people. Yeah. No, ndi badafasha abaturage basanzwe. Damn straight. And if you're going to be in with me, man, you got to clean your act up. Uni bushaka kujya urashaka kugenda uri umupfu cyangwa urashe wibasaka umupfu. What? Wait. Yeah, what about Grenada? How much startup capital do you need for your business? Ukeneye amafaranga nake muri business yawe. Insurance carriers offering 20% reward on recovery. Ntabwo 20% kubera ko hari diyama zanjye uriya mugabo tugiye gutera abitse. Icya diyama cyo ndacyumvisha. Cya diyama ndacyumvisha abo nakwisura ariko reka mitekereza ariko nshobora kundemera. JJ, not for diamonds and not for revenge. I'm doing it. Ndiye kujya ku bwa JJ ntabwo ari ku bwa diyama nanubwo ari ukubwo kwihorera. Agiye kureba tabara mugenzi wanjye kumbe cyumvisha diyama mujye muva kubisi. Not for revenge, not for diamonds, but for JJ. Charge chap bisise kuru my friend. Ugeze kubuti. I heard that. Ndabyumvisha. Mike, this is it. Last time. Ibi nibyo nubwo hanyuma sinzagaruka mu gikorwa kabijyane muri ariko muri amakuru diamant. Hey. I am a member of the All-American Gymnastics team. Umwe mu bakinnyi ba All-American Gymnastics team ikipe ya gymnastics americaine. For the illegal abduction. Abaganti muse. Galindo. Turi ku kirwa ngo murekure Kalindo. Kalindo ni Karirosi. Mutamurekure. That's the devil. Baba data we bafashe turutamo mukuru ibigabazo ngo byamuyanje bajambwiraga ngura kuzura kuvuga kimujyana. He's not brought here in exchange for us. Mungani mumuteza hano baratsubuto natwe baraturekura. Baje musabana bakuru. Mudutabare. Ikibabaje rero baragafata n'abahungu bafata abakobwa. Umwana wese ni nkundi karakatsindwa kanako kavugira kuri televiziyo. Baba data we. Ini babakashije abantu. Babakashije tureje twakora rero. Well, sir. Banya ko bawa. Umva kuri kuntu bavuga. Kandi bafata imyanzuro bikaryo. You know they're being held at Fort Tortuga in the Gulf of Mexico. Bafata ku kirwa cya Gulf ya Mexico. Urabona ko abana niba bashimuswe bari hano. Ibyo birababaje ko bashimuswe. Ikindi kibabaje kurushaho bashimusa abakobwa. Baragashimuta abahungu. Nawe oye ibintu yabwa agaciro ko ndakubwiye. Ako nako nakabara ukagiye ku ruhande. Difficult to get in.
tujye kwinjira. The hell are we going to extract those innocents? We're going to start by not authorizing any more ill-advised military intervention. You don't negotiate with people like this. This calls for decisive action, swift response. These are American gymnasts, by the American people. Drug lord locked up, no one cares. Don't take his place. Gentlemen. Here. 2 of my men died putting Carlos Galindo behind bars. Have your orders. ariko ndaje mbitekereza tushe bya bintu biti ibintuzi ibingibi bivamo amazi yo kunywa mugabaragikanda bagabagira kime no cyari ko sizaje muri utu dutoke tw'imbere bisaba ufite kentos namwe mugerageze kobwa razana. Now let every muscle in your body get strong. Maso ya buri mubiri wawe yose ni imyambaraga nikomere. Maso ingingo rugingo. I tried, Mike, but this is not my thing, man. Think positive. I'm positive about it. Think positive. Tekereza ibijyanye n'ibyo ushaka. Coconuts. No, this is just plain nuts. Mena coconut. Do you mind? I'm trying to concentrate here. Gerageza kufunga umudomo je ndimo nagereza kutekereza. Je ntabwo nshaka gukora ibyo bintu by'ubufindo bwa gishinwa bwa njyana kigenda. Amerika nyakara uko tubigenza. Just focus every bit of your energy. Tekereza ibintu byose biraza kwikora. Wapi na mpamvu zo gutekereza hari igikorwa ushobora gukora ukahitunyene. Ibintu bikarangira. Bata iki gitozi wakigenza utese. Kurya nyakariro. Nuko tubigenza. Abandi barimo barakanda kumbe kiriya kirazana tekinike zo mu cyaro. Kobwa yarakanze biranga. Bakiraho. Cocktail. Cocktail yarabateye. Asabarasa. Sabaraso. Bashaka. Barabashaka kandi arabapfu. Bande patroli. Terry Hulk hogani hasi. Shannon Tid mukobwa hasi. Are you holding down? Carl Weathers nawe hasi. Their weapons. Use them. Intwaro ziri kure yabo babarasi. Mugabo nini. Yagombaga kwiruka kerekera ku mbunda ze. Abakajisha nabo. Bahagarika indege. Urugamba mu rugo. Bashaka. Bazi ko ari wabonyine. Bazi ko ari wabonyine. Bajya kuzana twana barabashaka arabapfu. Ngaba mu mashaka. Kari Weathers n'ubwirabura. Kobwa yitwa Shannon Tweedy namazina yabo nyakuri. Kobwa ni yasigaye inyuma. Ndege yaje. Arabapfu. Kariros abakozi be baje. Bakozi ba Kariros. Carlos. Kumena urwawe arutera gatani nayo mutango twize imitego shaho loncha
sasa rero It was Fraker. He knew I'd come after him, so he ordered a preemptive strike. yari striker yamenye ko turi mukurikirane ahitamo ko yari Franco yamenye ko turi mukurikirane ahitamo kutwoherereza They missed. none dukora iki ko baduhushije Now it's our turn. tubatake natwe ebana once a commander always a soldier you miss once you miss out giraso yiturwa indi nyuma ya Burundi zivuga ikirimi kimwe n'icyo mu Rwanda ngo hugo niyo se Buganda zivuga hugo abazi kumviriza inuma muzazumve busubuyu busubuyu ni mu gitondo zivuga ujya kumva hugo ha kumbe afande yaraje kubisabira ngo nibatere ubwabo bibwirije ya bintu ugenda ngo ebana cyabinda ndimo ndatira icoka kujya gutema kiriya giti nkubika gufasha kaza gakubita afande yaraje kwinginga ibisuka kumbe byipangiye mujyeza Going fishing. tugiye kuroba I've been ordered to release Carlos Galindo. twari tuhabwa amabwiriza ko mujyane Carlos Galindo mujyanayo More likely over mine. niba mutitaho I'm personally delivering him to Fraker. ubwanjye ninjye waruje kubibwirira ko ikigabano ashaka ko kigenda Unless you get there first. kereka muramutse mugezeyo mbere yuko kigezwayo ubuse If anyone tries to save us by force, we will all be drowned. yagira uza kudutabara ku mangufu ngo baranga ko turi gasura kandi nyewe rwose ikimbabaje n'ikibuza n'ikimubabaje ni kimwe gusa umukobwa ntabwo yavuze icyo ari cyo mujye muva kubizi Because Devil's Island is a fortress. Devil's Island it's a fortress ngo Devil's Island cyakirwa cyase kibingo ikimeze fortress ni gereza idapfa guturukwamo birakomeye kuba mwakwinjirayo We trained there once. Sharks grew up by the hundreds. Never seen anything like it. No, I mean, twigeze twitoreza ahantu harenze hariya Because he wants his blood money. In U.S. territory, he keeps Galindo under his control. uyu mugabo aramutse agiye ku butaka bwa Amerika hari igihe byarenga kontroli yacu amafaranga akajya yinjira uko abishaka. You wanted Fraker? I'm giving you an opportunity to get it. Wait, I'm missing something here. You told us you'd gotten your orders. Well, watubwiye ko ufite the amabwiriza gray area here. umva I can give you reconnaissance. I can offer you tactical support. nabaha uburyo bwa tekinike Or backup, but basically, this is mu a bufasha cover. bwanyu takitike If it goes wrong, we're on our own. bagize ikigenda nabi genda babikoreshe musaba cyose ndakibana ntimuzavuge ko ryabohereje bose muzamba barire batazanyikururira twese ntidutinya gukururwa ntibitsamo muzagera inama bashima bita abakomando beza mugende It's any consolation. ariko se jya uboherera ariko mugende niba mubishaka ariko ngenda bafasha ariko ntimuzamvuga ariko ntabwo mbafashisha ariko njye ntabwo mbirimo ngo nibiremuka bigenze nabi you are on your own if anything goes wrong hagize ikigenda nabi muri ku giti cyanyu hari ikindi mwumva na n'ubundi twari duciyeho tutakubwiye gatsindwe turagenda Talk the chase into Derek. They're in if you're in. Study the tape. I'll get you as much intelligence as I can. niba mwibyemeye ndabahereza amakuru mfite ashoboka Before Fraker begins killing the hostages. yari hano mu gihe kitari icyakure baratangira kwica imbohe ibyo mubimenye mugire nta mbohe n'imwe yari yatangira kwicwa nanjye njye gukora ibishoboka iriya mbohe yabo barimo kudusaba ngo baduhe izacu tuyijyane dutinze ubwo mwe mwagezeyo I am a member of the... namwe mu batanu ariko cyo kimbabaje ni kimwe bashuje kwa kagaseti wa mukobwa aravuga ikimbabaje ko ari kimwe Billy Brown Galindo, sir. Galindo aravuga kuvugana nawe Franco 30. Billy Branks kirwa kirarinzwe n'abireba bakirinze uyu urumogi rwaramwica urayiyogosha igisusu Doing so far. Well, it's still in chains. Don't worry, mate. I've got it all under control. Is the armor covering it? Yes. ntugire ikibazo ibintu byose biragenda sa nanjye ni mu nzira ndaje bansezeraniye ko nkura amapinga More than 20 minutes. Well, I have my own desires to discuss, Fraker. Franco dufite byinshi turi buganire unamimi ndaje tegera wa mugenga munsonika mwitonze kiwajya kigabo kirwa mibe gifite ijwayo n'urugore ubugome ni bwinshi What's your favorite part of the battle, Craig? When does your heart pound the hardest? First confirmed kill, sir. Over way too fast. niki kintu wishimira kurusha ibindi ni ukwica Right now, ntabwo ari none avuga twihuse when the countdown to zero hell begins. bose wacu aramutse yasesekara ku butaka dutangire igikorwa cyo buriya bukobwa bukorera haraka the guys basore buri mitambuki buri umwe agenda ibye mwana ntunyigane bose nanjye ntunyigane mwana Karina ari hakuno mugabo baramwerekera wagira ngo ni presidento baramujyamira ibimodoka by'umutamenwa hatagira n'umukoraho hatagira n'umuryo urwara
barara mugabo he amazi iraherekeje ndege igendera mu mazi kumbe hari ibyatanze yubabwe none muramuka mugenze nabi bakabavumbura ko mugeze ukarindo we tukiraherekejwe umujyanye dore n'umutamenwa dore witambukira hararinzwe ko barinze ikinyabyaha nuko bacika kiri bareba turarinze over arimo aravayo over atanga umunyacyubahiro. What kind of a plane is this? Ini ndege nyabaki Like a request. ni yasabwe igendera ku mazi ntabwo bigeze bavuga indege ugomba kugenda miyari sa I'm not flying all the way to San Domenico with that. ntacyo bintwaye mpaka kuba ngeze muri Santa Monica ni cya kirwa Devil's Island. It's another one of Francis demands. Korji palto ekurase nyine umugabo afite sauti babita benyamajwi yawo mwenye sauti yake haraka Onogatinya Devil's Island. You ever fly one of these things? Once, but I was a child. Ibintu si kubigurutsa cyane nangize nyine mwana faranga ndutakabuzi wacu abikoreye n'urudege rugenda wajya n'igare velomoteri ziriruka kugira ngo rutinde mu nzira gusa ko muba bajyanye nawe yapanze abasore bagiye kare sinzi ko bageze ariko mukanure ndebe n'uhumbye urahomba mu madiva muhaturiza aho ngaho gusa ibintu bigende sawa ngo shaka barazitoza mu gipangu cy'umugabo ku buryo utaca no mu mazi hasi shaka zirimo turamutuje nabi shakira gupolisi ya mafi manini aya mafi yari umwana w'Imana ariko aramuruka ku munsi wa kantuza hariye ku mwaro Noah niba atari Yona ni Yona Noah n'ububatse bwato shaka ziri hano kugira ngo uce muri za shaka n'uburu umunyamahirwe cyane kandi ugomba kubugendera hasi no hasi ziba ziriyo dore ngaka ari akani karakora turi byakuze shaka ziri hano mwana w'Imana yakimazemo iminsi ntuza n'amajoro ntuza aragenda baze ku munsi wa kantuza kiramuruka ibyo ni byanditswe byera simbabeshya kandi Bible byanditsemo byose nibyo ni n'impamo ni n'ukuri iminsi y'imperuka yageze nimushaka mwitonde mu minsi y'imperuka mugomba kwi haleluya so kubabeshya rero bundi hano hateze igisasu aho giturikira amazi aratangira kwinjira abana bafungiye ari menshi kuko araturuka muri izo nkuta hari igihe abarengera n'abarengera rero abatabazi batari bazi ubwo namwe murabyumva meze badi I've almost got it. Naje kugera sawa rutunya atarongera yicara Try that again, and you will be killed. murongera gukora kuri icyo gisasu kigiye kubaha amazi mureka amazi ari yabica mutishwe n'amasasu ubwo guhitamo kuba ari ukwawe gukiriho agatoki ukakigira cyangwa baguhereza urusasu cyangwa ureka amazi yisane nababwiriye by'imperuka byageze nimubona abantu bashimuta abandi mukabona ibihe by'imperuka kandi ndabivugira hano muri filime mukagira ngo bamwe ngo yanga nukavugire muri manyeta bigakwa muri televiziyo ariko ntacyo azi igihe cya mbere Imana ijya kurimbuza umwizure ngo abagabo bashakaga abandi bagabo abagore bashaka abandi nibyo turimo bwa kabiri Imana ijya kurimbuza umuriro ku Sodoma na Gomora abagabo bashaka abagabo abagore bagashaka abandi nibyo turimo isemeruka yageze nimushaka mwitonde kandi harokokaga umuntu umwe n'umuryango we hari igihe yaba ari munyisunge nimushaka muntigikire irimo iracyakomeje Commandos on duty kwinjira muri Devil's Island ariko yanga ntabwo ari ubwato bwabaye Yesu mumwinjiremo mwese Patroli fighters
That's a soldier right at command. Wigeze arwana we yambere niya kabiri yayirwana. Wigeze arwana rimwe agatsinda n'ubwa kabiri ashobora gutsinda. Gaba bagarutse. Wigeze barwana kurura kagoza bisinyari. Muze mwana muze. Ibirara nibyo birinda kuri iki kirwa mwabibonye namwe. Kimwe kiratambuka ibyacyo biri nawe akagenda ibye. Indege nirahasesekara batanze indege. Devil's Island, it's like a fortress. Imeze nka gereza idapfa gutorokwamo. Baciye mu ruhombo bahinguka hakuno gusa ikibazo gisigaye baratobora bate muri uru rukuta. Nyiri urukuta aramutagufasha. Hari abantu napfa kubutina kubabarira ariko hari ikigabo nk'iki cyakubwira gite ngo sinaguteye. Mbwira nawe. Mitere. So what now? No nichi. What now? Urabaza ndimwa. Urabaza ndigiye hano ndahazi. Rwari udegera uragenda nk'akagare kana kigenda. Abanyonzi banyama yarwo nka ntuza yisa. Sashobora kugutwara ukabona arimo aratinda mu mayira. Kwibaza impamvu amibe ziba zimeze nabi n'akanyanga zarishe. Degira agenda bugibugi hasi harabayingutse muhawe yararebye neza arababwira turangiranye tu. Twereka imbo yese. Bloody position to insist on anything, Powers. We ntabwo uraba mu gihe cyo kuba wadusabika igihe cyose. Kereka amana kuvuga na boss Carlos. Sorry, mate. Yangani. Got to see Galindo first. Ngomba kubanza kubona boss wawe. Ntabwo nanjye namanura indege mpaka ma. Kuvugana n'abakozi bawe katsindwe. None uganda babwira ababarete kubanza. Hey, Frank. It's the time to prove your manhood. Just show the man what he wants to see. Nareko mugabo icyo ashaka kubona. Nothing to prove, mate. Ntacyo nshaka nagaragaza. You want your money. Niba ushaka amafaranga yawe. Kivuze ku by'amafaranga azanizo mbohe tuzerekana. Avuze ku cyawe kavuze ku ngingo. Okay, Powers. Sawa. Keep your bloody eyes open, mate. Kandi uracana amaso yawe. Hostage. Mbohe ndakwereka aho. Not for long. Nshobora kwereka aho nk'imwe izindi sinzi kwereke. Kumbe izindi bazifungiye ahandi hari amazi agiye guturika. Aba nabo barimo baribaza icyo bakora cyabayoboye. Roy. Yewe. Garami. Yewe. Yeah. Uko cyagiye bateye bafite n'abandi bakomando bari barasigaye babiyunzeho. Nabonye urugi niwe warukize hose. Hey. Turayenguka hanze. Bituyemo mwana tugende mani tugende. Amachense abakomando bari hano. Nabarara gusa buri umwe agenda ibye. Okay bagenwa ko ngiye ku makena kandi nako mwe kutagenda wenyine. Aho zatsimbarana niyo zatsimbarana. Niwanga kuva kwizima ntago zarifa. Nukandagira mu muriro nzawo kandagira mu kandagira mu muriro nukwanga kuva kwizima. Raka. Wowe ngwida wowe. Bande musobireyo. Namaye ni mume mukireko ko nawe ugiye kugwemukira tujye kukwerekana nawe arakaduru kuni giteruri. Hey. Tugende. Better pray she does what she's told. Kumbe. Soldier boys. God with us. Tell Hulk Hogan. Hogan. Shannon Tweedy. Mose. Jayo. Indesi. Umukuru arohereza. Mukabanzayo.
nawe naze ngiye ngomba kujya buhoro wino chawe bari hanze bararinswe ku buryo baba data we mumbaze ni mumemukire nabizi ngo murahemuka bagiye kumwemukira muraganyende tuza we udatuma nkwemukira hano wige umugeresha Terry adegekara cyazunguruka umwana nibaramwerekana ko batinda kumwerekana niko abakomando n'abagomba gukora mu barinzi bagenzi bavuga gutera ariko sinzi abantu batarenze bantu warakabona mukabone ubu byagateruye babakomando ntabwo baragereyo yamenye ko birangiye mwakabonye ngako yabateye ziri indege yatangiye kuva landi since landing. Take it down. Imanure hasi. Take it down. Ina mukondwa. Landing. Ararinzwe. Mwana nanjye nago baramemba mushara umaze ukwezi nibyo apfuye bataranahembwa bapfuye batarahembwa gupfana agahinda Akunin. Put him with the hostages. He will feel what it is like to be caged. You harm anyone, this place will be leveled. Not while I'm holding all the cards, mate. Throw him in the dungeon. Not her. She's coming with me. Pretty hostage. Never leave home without one. Let's go. Chaîne. When's this? Barwa mibe nguyu hakuno. Iri midomo yarahengamye kubera inzoka. Kumba wa commando. Wa commando. Commandos. Soldier boys. Asajesa mazo kwezi andi bapanga. Tukukibambase. Fungwa chenyeje koko. Has. You want me to smoke him right now, boss? No.
Round 2 for Mr. Galindo. I'll go topside and take care of the military. Round ya kabiri tuyishire Kalindo tubanze dushakisha abana aho bafungiye. Nawe ciao. Wari umunyengufu ntitwamenye n'igihe. Kome birusima. Araka Uganda. Billy Brooks munyamigeri. Fighters. Terry Alco. Hogan. Billy Brooks arakubita wazanye. Seuba wacheka arakubita bingwanye byo. Gito. Tekinike ya nyuma muri kunguvu barakwigisha nukuza n'imbata yakwanga ukaza n'igihara byakwanga ya rusake byakwanga. Iyi satura. Iyo byanze byose uriruka niyo tekinike ya nyuma muri kunguvu. Abize kunguvu barabizi. Buri mugabo ni kwa bigenza mubimenye nawe mu buzima bwawe nubona byanze nushaka uzaceho. Ndakubwiye ngo ni tekinike za nyuma n'ukwiruka. Kinigitse. Ni mushaka mupingu zare umugabo wese watsinzwe. Break yourself down. Baba data we babohereje ryahise twaje kuri umugoroba. Umugoroba we kobwa. Pima. Babanza gupima habi kandi habi abakobwa abahazi. Cyane cyane abakobwa nibo bamenye. I can't find the keys. Nta rufunguzo gifite. Want you all to listen up. We're going to use explosives to take out this door. We're going to get you out. Calm down. Mutuza. Calm down. Mutuza. Turabasorayo. Tubona urufunguzo turaturi tururi. Erikado ikibara gikubiza mara kizana na erikado. Yesa ukajya woni cyuri ndana cyanyine. Na mimi ndirukanze. Kitaraje ni umugeri. Ni umugeri. Kirazamuka ku rubaho. Kigoryi kirukangara. Kirandi kibana urubaho. Kiriruka. Hewa ndagiye tu. Tekinike ya nyuma. Kuramu kubikoze bikanga mayivure ndako uzakina igiti. Ukizwe na kominari hafi. Niba nayo yaruzakomeza. All right. Meze sawa kumbe hano ikintu kijye guturika n'igiturika amazi arenje ari menshi. Abana bahisemo gutega igisasu. Mutandero ho. Yaguturita. Sakuti. Nothing. It didn't blow. Ntabwo gituritse biranze. Cyugi kiri hano. Nanti bombe. Bare na masasu. Antibare ni bulletproof. Iki na antibombe. Antibombe na sasu lichamu. Nakona sasu. Wata bilana. Bosi yaratu uguchini jitu tekinikanga. Wata. Baya. Aye mwana mwanzi yaduteye kabisa. Dudu yaje. Dudu n'umwanzi. Ndimi za gikomanda. Wakora wari ugikini baramukuru wakijinga ugiye wirukanye. Urajyayo atsindwanye bakirukanye arongera agikurura tekinika yanyuma cyiracyayirimo. Wata. Amabati yafungutse babyita utubati turiya tuba tugira n'amabati. Basi cyaraturitse gituritse kirekura amazi. Aba bana byanze bikunze barasoma uyu yacunze amazi uburyo amanukamo. Kurabasora mwihangane aravuga mwihangane amazi yaje. Amazi arimo arabuzurana maze byakomeye patroli. Amazi arabuzuranye bari hafi gusoma. Moto hanze mbundi irimo iraseka bagukomanga kumbe bimeze nabi.
harimo ibishyu. Get us out of here. Tuvane hano ja. Nakodesheje abasaba batazi kurwa. Boss akina igitsi. Tekinike ya nyuma. Abamazi atangiye kubarengera. Barongera bashyira ibindi biturika. Baraka. Imirwano hejuru yakambaka mejeje. Baraka. Atangiye. Bato. Bakaringa mu gihe cy'umugiye kwerekera abana barimo kurwanira. Katroli. Mazi atangiye. Bagomba gutabara uko byamera kose. Abana bajya gutangira gusoma tugerageza bishoboka byose. Barera yibitanira. Kugera cyane Afrika kura kuki. Bato. Bato kuki maze yamaze no kwinjira mu bana byiganira yose kukugira uko kari kaje mu myenge. Bato. Kujya kurya imyenge. Akabazamuka yatangira kugabanyuka soka aturari kuritsa kagabanyutse imbaraga zose avayo abantu baratangiye kubarengera bonye inzira ibi yasabijemo kabisa target fighters kwanyi yewe di ishire basi witoza kati n'inko ugafite ukora fire reload igifunzi ikindi ndabikorye byarwanaga byaratuje ntabwo turi se wakigwa cyo icyo ni igice cya mbere tujye muri retura araka basubira mu gice cya kabiri You got it. igice cya kabiri hasi ni mbari nawe ugomba ubanza ugwa yumva uko wamera ugari hoita ako na agatwe nawe ako na akandi araka indwanya zirano jugunya amakaraye yapfuye ataragerayo agezeyo birahuka boss ari kuri tekinike ya nyuma indege bayigezeho uyabona umugozi biragenda bite Katroli ndege Katroli mugabo yabavumbuye yababonye umugozi yawubonye yarabanje guhambira hakuno ku cyuma gifashe ku kibambasi shiramo igipfundo kinini jugunya hasi abagabo ntabwo bapfa kugenda cyenyeke ndi umusirikare ntabwo bamfata cyenyeke kabisa bafite n'ikiburi Diamonds and a large whiskey. cyageze kugira ngo mbe kashi zanjye bose Step away from the door, please. mwegere inyuma y'urugi hanze kumbe narashaka uburyo yatabaramo sinzi fashe ubwato arihuta mugenzi akana kamwe byari bicikanye kuko yakagarura abandi bakomanda hakuno baracyahanganye byebe biracyahari umuriro baracyatanga no gutabara sinzi Sorariano na telekomanda ndateguraho yateze sinzi ndateguraho yateze abari bababonye rwaniza nyuma ku rugamba rusa naru rwa nyuma ikirwa cyose cyabaye secure ikirwa cyose basigana kiri makijya amaboko yabo bazaracyara ariko sinzi Katroli
assault on Devil's Island New Torora. Barwanye intambara ishoboka baracyanarwana za nyuma zirimo kurangira zirimo kurangiza bari za nyuma light machine gun nako short machine gun kubwato afata feri indege irasa nayo iparika moteri zakwamye cyangwa kumbe ari wafashe feri barimo barakurura urayiyegereza launcher barwanya izishoboka basubira ko bararwana bigenda nyumva ngo kandi biraturika ngo byaturikaga cyane byaraturitse n'ibyo biba biturika launcher bazuka gusa jenga cyane amujenga cyane rwose batakagabo uragwa mugenzi we Franco Nadaka yari mugenzi we Gambo the battle has just begun. Indo ko witondi. Kada ufe. Ubaleza. Kananga tumya byemba matama. Baraka. Yoraka rwa mugongo. Chuma. Nambara. Gumi. That's right. Yeah. Kwa kana mushimu sa. Kumutku. Kwa arimo zashaka muri aya mazi. Namubonye kabisa. Mumukurure nadushike shaka zakuriye umuntu imuni yande yari umugome Let me go and I'll pay you. Ndeka nyene ndaza kukwishyura Anything you want. icyo washaka cyose n'amafaranga nshaka Get the point. njira mu bwato nicyo nshaka sasa rufite ikiburi kinini cyane n'ubu mufashe nyuma batakira igabo ubwana bwose babuvanayo commandos on duty Dipping his wings. yishimo bwabaye bwose bagabo baraje ko bakaje kuri inshuro habonetse akarambo kamwe jeje wari mugenzi wabo bamuvanyeyo nibwo byari binamufite ku kirwa byaranze kumurekura komando bose ko baka murambo barawuzanye abandi bagezeyo amasari baratera impande zose kandi nuko urugamba rwasaga naho rugenzi nuko basaga naho barwanya intambara Carl Weathers, Terry Hogan, Shannon Tweedy nibo bari ku isonga uza mugenzi wabo jeje ugira uruko dashira banezerewe ko bagiye kumuha mu cyubahiro yapfiriye mu murongo w'akazi. He died in the line of duty. Yapfiriye mu murongo w'akazi. Komando barangije ku murongo wa mukobwa nawe yari umukomando kazi ariko nyuma yabo nambara kugira ngo I wonder what JJ saw in those tarot cards. Just superstition. Oh, look who's talking. batangiye kubaza kuri JJ mugenzi wabo agiye gushingurwa. Everything from tea leaves to
chicken in front. batangiye nabo kwibaza aho bagiye gufatira akazi kamwe na mugenzi mukafanta. Your future in the bottom of the cup. Yeah, Granddaddy swore he could read the bubbles in a big... ibyishimo ni bwose kuri bo, gusa none bibukaga mugenzi wabo afandi nabo barimo ibyishimo bwari bwose akagabo. So what's it going to be, huh? none biramera biti? We have a team here or what? dufite ikipe hano cyangwa iki? So do these guys. umugabo nta kintu yaba yarasize cyangwa n'icyo umukobwa afite za diyama bamwemerera diyama uri yarakishyuza. Yeah, but we can't talk about it yet. ibyo ntabwo twabivugaho nona, tubanze twiruhutse. So, none out with the old, in with the new? ibyishimo bwari bwose, abakomando bari bahari bose bari bakwiye za midari. yari ikipe nzima, ikipe yabishimirana kandi bakora igikorwa cyo gutabara bibaye ngombwa. igikorwa kimwe wasaga n'abapinze nanone kutabiyungamo, yemeye nayo ko agiye kuba ikipe. ntabwo yigeze abona umushyitsi, ntabwo yigeze aba ikipe n'umunsi n'umwe. nuko kagenze, mwakoze kuza murabeho, turabakunda. yari yanga kuva muri the one video library kitwaga Assault on Devil's Island. murabeho action point cyangwa Assault on Devil's Island uko bishaka. point action, Assault on Devil's Island. murabeho you